نها تدي البجارتني أمريكا درست بود جو بايدن هذا سر دستلاداریه اما هم تکارن بيجن نها ناف بركه يعني اف يعني ورگرتنا دستلاداریه ترامپ يعني حياة جو بايدن ورا سر دستلاداریه يعني ام نکارن گشتبین بین چه به چه نبه جبرکو مدید 4 سالات سردم ترامپ دا گلک سورپریز هبون يعني بتایبتی وکشاندن بریارن سوسرات درباره باکور جلات سوری هبون اف دوم ماهی پیش مدا دوم مانگی پیش مدا چه به چه نبه توزکی ندیاره کارن هنا کی يعني راوستن حياة جو بايدن دستلاداری ور بگیره و پشتی وشی ام تخمین دکن و کاریگریه که زور باش و جبو باکور رجلات سوریه و جبو نافچه گشتی جبر کو ترامپ بریاری وی يعني پر بريار نجور برجواندين أمريكا ونجور سياسات أمريكا دزجهي بون يعني جبركو أمريكا دولتها كدزجهي بو أما ترامب شي بتويتر كي داخلنا كوسا بتشوك حمو بريار أمريكا تكذبرن جبر وجو بايدن ورا سياسات أمريكا سر راست بكي ده هرم داد و طيبتي باكر رجلات السوري وهرم و جهان دا جبر او ناين بوليتيكا امريكا دگشتي اصلا جهان دا ضربه خوروي بيوسات جو بايدن و سر راس بك و اواشي و بوزيتيف و ارني جبو گشتي هرم بوليتيكا كا و باش به و طيبتي الدجن داكر كرن كردستاني وديجي ديكتاتورا يعني عم تقارن بيجن وهلوستا كأمريكا جدا بيج برك ولاتا كبناوي ديمقراطية وسركشي ديمقراطية دكه مدي ترامب تشاوا بيشتغري ولاتن ديكتاتور دكر يعني اواشي نذات قبول كرن نجرا يجشتي امريكي ونا حتى دزگاه امريكي وجو بايدن عم تخمين دكن وكاريغري كي زور باش وجبو ما وجبو حمو هرمي درست به